Ban pentelun ni kisalentem jong kajing syakri blay. Hadin ba kajing karoi jong kajing don ki balang hapo ka mautho merdan destreng. Kumta na kaliang ki bor jong ka ribhoy sepngi presbiteri hapo ka ribhoy sinon. Kila ibet ban piano ya ka teiga destreng syaki artli ki pastoren. Kata ka merdan pastoren bat ka mautho pastoren. Kumta lengba ka special standing committee. Kala pediang bat menjur ban piano syaki ar pastorate ne ki destreng. Bat ra ya kane ka kam syaka dorbar destreng. Bat naga dorbar destreng la pediang bat pha syaka presbiteri. Kaba ka presbiteri ru kabala long ha kelai mentau snem ar hajar ar paulai. Kala pediang bat menjur. Hadin balayo kajing menjur na kibor presbiteri la ibet ban syania haki rangba ban leitung ikite ki ar pastoren. Kaba ya ka mautho pastoren la tung haka ar puway terik ujemang ar hajar ar paulai. Kata menta kasngi ublay haka balang maulengkung do pastor K.E. Rempej berutemen basan R.M. Pamsyong. Kibalang kibahap hapo ka mautho pastoret ki kentup ya ka maulengkung ban budai retiang that solia bat jukyang bat ka jingdon ki khot baro haba khen kelum kilong saw hajar sauspa an reu pau arngun. Kum kadak ka jingthung pastoret thmai lapli yo mautho gerteng ne ki dak hau mau rengkan ba ka jingkurkhu kerdo du pastor K.E. Rempeng ubala ai ki kentin selong rengkat ka jing sakilang da ki nong syarai balang ki rangba balang ki dekhot ki ar pastoren ki riu dekhot ka balang bat ki we u pastor Rempej haba pharia na ka kitab bakhun ula banjur ba kum ki nong tre kin pin i da ki kam ban sulap mit tang haki jing ye kren bat kentu jurru bagi dekhot hapo ka pastoret kin sei ki so ki ba sei so bun spa sha. Ki pastor badai khmi hapo kate ke pastoret thamai ki kenthum yu pastor I.S. Makdo badu pastor E.S. Im. Hagate ke jingthung pastoret thamai la yu sngoru ikisur kan uot bas ngau thiang naga CE Society maulengkung bat kumjuru haga jinge sang ba arsin daga jinge selong nau temen basan R.M. Pamsyong bat kisur kan uot ngau thiang nagi ar tili ki CE Society ba kenthum ika CES That bat ka CES ban budai. Laru ban penken mau hangne baka merdan pastoret thmai kala long kaban ningkong e kabala deb bantung men haka ar pholai terik uyayong ar hajar ar pholai haka balang nongba merdan do pastor MB Makri bat utemen basan TJ Umdor. Idang don akalenti mentalu akalian jokari boy presbyterian semua padang terbun di presbyterian atau balong kanene alak kanene lenti ada jenang roy kam kecembe ada jentre kam kabau yang dia kapas nang distrik populun aslubu pabidang kanumri adai pandai kuta esna kalau kampung cuma buat jenis pada jenis wah itu kalau apa yang ada kampung jadi pas jadi nanti kalau bagi masak
roy jauh kamu. Bagian itu hati sedang dibangun semua. Nilalong ini, nilalang sandan roy. Karena kebalan hamil kung, karena kebalan kabayo dijingkar ko kabasat jingkar mau history pak. Saudara kumeh sudah mati. Atung jadi presiden presiden. Mentah aku akan bawa ini distrik untuk orang mengenal aku suatu lalu dengan apa mudah mentah ini mau lalu empat mau pas akan aku ini sudah ajar Allah ini hanya kecil ya dalam ini baru pastor mengelang dan besar dalam masyarakat. Aku bisa, aku bisa. Ketika kita mulai sesuatu yang mulai, andai kita keren semua, kita semua asik, ini semua kita berkorban untuk besar. Milik di bawah kita. Boleh sekali kalau saya wis dewa pembaginya. Bukan yang kapan sesuatu baru, ada pasisok hak jilid apa, pada kapan nangroy, ada jilid yang ini kalau mentah, kapan nangroy, ada jilid yang one part share history berlong sama supaya orang dia ikan tu yang di para bangke panang roy alas fakta gue peruang pada pan yaletna panlong jaja pan lek ialah kakam pan train dalam itu bomba ialah bumi apakah baik jadi jembatan untuk komentari ini panjalan kena balong jajalah utheu syafam himde balong dekat ke bawah tak ketin kurang reba benyi dan benyi yang jelak dan tre mana sim yang jadi lino ini dekat wewe dan bentar roy yang jadi berita Halatung, boro-boro ni community benda kayak so, pada tak jinang roy, pada jinang sam, ada jin sekali, lah kalau break kamu cakap ada jin sekali kepada dia musik, lah kalau dia disiplin kebanyakan di fakta kebalang, ada kebalang, ada kepastian orang lain, dan non. Isya jingkerman sok jadi jingkerman aspek ini lalu instan ngadu